世界杯卡球赛要进入最高潮了，前4强大拼战的第一战阿克之战，阿根廷甲克罗埃西亚都伫阴暗翻半暝3点要来大车拼。两队伫比赛前除了加速度练习、适应新的比赛球之外，嘛积极收集到对手的情报，甲研究对战的策略。 专心做好每一个动作。世界杯4强战头一场是阿根廷甲克罗埃西亚，利用时间做最后的准备。面对7届金球奖6摆得到世界脚球先生的超级明星梅西，假军团会安怎对付？大家拢真好奇。是讲因的策略，互人真意外。Neki plan i nemamo individualno još ideju da zaustavljamo Mesija. Pa vidjeli smo možda i u prošlim navratima kad smo igrali sa jako dobrim ekipama i s jako dobrim individualcima, da je ekipa bila ta koja je zaustavljala, nismo nikad imali pojedinca, da smo baš imali striktnu markaturu na njemu. Tako da ne vjerujem da ćemo imati neki poseban plan kako da zaustavimo samo jednog igrača jer je reprezentacija koja ima stvarno jako puno dobrih igrača, tako da se nećemo fokusirati samo na jednoga. 有专长的控制大师摩迪，甲真高踢12迈的假军团，目标不是限制梅西，是拼整体防守拖入延长比赛。这点阿根廷当然嘛了解。除了收集情报，最近听讲，若被军团拍算要伫正规赛60分钟取胜这个策略，无要互克罗埃西亚有机会。Bueno, en principio siempre miramos el partido anterior o los partidos anteriores nuestros en donde podemos mejorar y repetir situaciones que hicimos bien y podemos, en base al rival, hacer daño. Con esto no quiero decir que solo pensemos en nosotros, analizamos mucho a Croacia, que tiene grandísimos jugadores y sabemos que, bueno, que no solo a nosotros, sino a un montón de equipos le puso las cosas difíciles. 一边要拖，一边要强攻。英国老实讲，世界杯脚球比赛4强赛，现场表现比战略更加要紧。尤其是阿根廷的球迷真热情，和假军团有淡薄烦恼。毕竟全世界拢期待梅西最后一幕会当摕到冠军。阿根廷球队人气之旺，连总教练比赛前访问后，媒体就拢找伊签名，啊，要安怎克服庞大人群信念的压力，即嘛变成克罗埃西亚另外一个课题。